tubacira program y'ebyamagara tubaramusyaho tumusibireje musibire kurunji mukama nayi baruwa turinda akatwisya aha keire nkaka twena turi abahurire abarwire mukama rake kubatambira kandi abarije ninjang twena twirire hihi tubase kurebekira kugenda umisho magara gitu ndico butungi charity umuhereza kandi omwabazi yogu twataya isa mushaho witu otwire natuhereza program eji omwami Dickson Dr. Dickson kandi tujja kubantu tuganira ahandwara eyayeta genital urinary tract infection kandi abakutsiyo program eji nabakazire health products abo bakozere shukuru munongo kurangu eji program neba hoboro kubanza kandi abantu tugire twaganyirwamo abataka kwasirwe twerinda kandi abakwasirwe tumanyo hitwine kuraguza na nahitwine kwata mwenuka turebe twacire Dr. Witu ayongere kutoyanjura of course then nabwanyuma ayongere kutugambira indwara egineha ne kwatahi umuntu akagirwana sata na nebindo kutwire ntobukora Dr. twakwacira bale mnonga charity kuri ko mwaka ndamucira buzima eji niyo program yo kubanza mwaka ngo kwagamba yes ngo kwagamba ne banyeta Dr. Dickson ne wasasera ndugaru kunjiri Doctors Case Medicals nashemerwa kubahiriza over kandi okusinga mnonga okuganira uburwire obwa UTI or urinary tract infection ninga itwombashaho tujya tugeta genital urinary tract infection uburwire kuteganza abantu binje munonga charity hasa byambuzabuza kare ntakurota twatandika nkakubuza abo kwita kitumanyirire no urinary tract infection yes ibyo bikorwa mu mahanda gwenkare na nebindi kandi atwataho genito byanshobera genito niki then kiboneke yongera hari urinary tract infection says so okutwahangirwe the genital system umurujungu mwene ico nekigambo cyoshaho ndwa tumanyisa ebicweka ebyo kuzara yes so umbacharo munimwe tuyine mukutandikira na amahuri ezitweta ovaries yes na tubes z'ensheke ezikuyoma kuro kuteka muri nyinenda then nyinenda hamwe na nombukazi hate jo ni genital system ago yabo mukazi yes then umbachara urinary tract is different is completely separate aho not kushanga separate na genital system yona byo mwanya gumwe konka byine system zitakushana so not kushangira ensugo ensheke zikwiyo mu nsugo kutomu ruhago ezitweta ureters then tukateka mu ruhago hamwe na n'umuhando gukushohoze ngari eje ba urinary system ejo mainly ne kugira ngo ekore nkari okuruga nsigo igishumye mu ruhago egibikemo eje gishohoze niyo system mejo kandi nigwe mugashogwayo okay so hatarian genital neje kwatinana okuzara yes then urinary neje kwatirine nane umuhanda gwenkari so ni bitana iki tukushira kubigambiraho mukono gumwe nicyo twajya mu genital urinary infection no kugira ngo ezi system zone ibiri zibyo mu mwanya gumwe okay uruhago na nyinenda n'abatahi barana yes umuhanda gukushohoze nkari ahigukushohoreza n'ubukazi n'ubukushohoreza so byo nabiri omwanya gumwe cyama nsango tukuba tuyine uburwire ubwa kwata kimwe then bubasa kwata kindi kandi umushonge nyingi nicyo kushanga system zona zirwire mukono gumwe so waje yoku eje rwaze yoku yes hatuje okagira ati egini urinary tract infection no basa kugira ki wa missinga okusinga munonga na genital system yabizireta yes kandi ubwiro bwinjo mubachara no shanga ngo the genital system kuro munsheke mu mahuri muri nyinenda na no mbuchara niho kubanza kurwara then ubwiro bwo bwarwara bukija bukatera kona bukazanka he umuhanda gwenkaro mu ruhago umunsigo hatokashanga system zona zarwara so nico tukujetera genital urinary infection niye namushobore system kandi abonje takuba urinary genital nacho wachiga batagwira sare ko cyo genital urinary yarwo mu genital then genital niyo yarwaza urinary yes at urinary yete karwaza genital
Yes nebasa kugira urwaza but rarely habo kugira ngo ubwiro bwinji engari yabo kugira ngo yaba ari no burwire yo neshohora speed te kugira ngo erete stagnation. Yes. So ombashija the urinary system neshana ne yabacara nabo hari mensugo ensheke zikuyo munsi go kuteka mu uruhago hamwe na umuhanda go kushohoreza menkari. Yes. Ejo ba urinary system. Yes. The genital system niyo eremo ensheke ezikwihife zikashohoreza umuruhago then kwijo kashohoza nguko abashabashohoza. So umubashije kukira kushanga no kugira ngo umuhanda gushohoze nkari nibwo gushohoreza na no kurwo mu genital system. So bine common umbacara umuhanda gushohoze nkari guri separate. Guri separate ningana gutana ahajyo gushohoza okurwa mu genital system. Now. Yes. Abarya har risk mpango mununga. Okugira this genital urinary tract infection n'abashija n'abakazi twembe no twaturwa harurete kushana ninga hari haba kucuza batahi babo kibuzo kigumere ngaciboni ekikubasa kuteka kugira experience yanje abacara ne bakira kurwara UTI munonga okusinga abashija. Yes ahabwa kugira ngo abacara bine space mpango ningo mwanya ubwo bukoko bukwasa kushitamamu kandi bukakurira mu kazaliramo. Yes. So kwa kuterana no mushija ninga yafuna hygiene issues obuyonjo akagira bukoko ubwamagarage gatamanyirire bukamutahirira then bwinaho kuzalira hamwe naho kurira bukeyongera. Umbashije ubwiro bwinji bwataho umuhanda gurogwe nkari ubwiro bwinji bwikiro mu ruhago enkare bushohoza ibiri ebutera bikana bushohora. So hataba charushanga baza hakatezo kahangu ko kurwara UTI ejo ohire hece cyo kugira ngo bine space mpango eyo bukoko bukwasa kuzaramo. Of course abacharo ubwiro bwinji nibakira kwa bine fluids ninga secretions iji discharge yabutosha nekira kubiri no nekira kubiri nomo hati yo noryango ubwire bwinje turane flowing. Yeah, so hati discharge niyo kumara geshohoza gagonga kakora nkebyo kurya bubukoko yego so ne bikane bukura kusinga umbashija ahi discharge jetari. I get you right. Yes. Kureka hati then tunaona na enshonga kujango of course abacara natural okuranga abahanje ni bahango so ko kuboli muhango then buli kanyo boine sweating okututuka. Yes. Hamwe na heat kushangesha yo na umbichoka bicha mariyo temperatures hango. Yes. So hati ejo chibigana temperatures twatauka discharge kari kashimba kali nomo hatoshanga byayamba obo bukoko obwakutahira kukura bukareta genital urinary infection umbashija baba protected habweje konka kinkwenda ngunteke ho musumara ho no kugira ngo umushije yabona UTI nashasha mununga kusinga ki okukira. Okay. Kandi nashasha speed omumbiro bibiri nabahicyo mu irwaro ahabwenjesha umuhanda gwabona umugufi bafunze umuhanda gufunzire. So kandi ahenkare kuraba haza ho buronda no bano shasha munonga kasayase nanye naranye. Yes. So hati umuchara yaza kwika kuzo mu irwaro real infection ya yabine mpango niyashira higo now I'm worried naza kurwara ndwara digestive cut genital urinary tract infection ko muchara hati naterana nibanye ibanye tana mutorora tiya bendo ari ushambani endwara yo kuterana actually. Yes. True. Obwiro bwinji oburwire obukutahira muchara then kuchira munongo buryo mu genital system because usually okuterana ni ku involvinga ninga kulimu okwegita kwa genital system zezinagamba muchara nenda ensheke na namahuri. Obwiro bwinji urinary system eyo muchara eri hidden nebetine kakwate kahangu hamwe na genital system. So tuja tushanga ngo omuchara yaba ine infection no mbukazi bwe ningo muri nyinenda ningo munsheke then nekira kuzombashije. Yes. Konka yaba ine infection edi mu ruhago chonka na no munsheke zazikuyo munsigo na no munsigo then obwiro bwinji takukira kugitambuza kugiteka hamushija izere habo kuba okutwagira ngo izi system zitakushana. So yaba UTI yonka umushija tinkuja muturura. Yes.
konko bahazamo kigambo genito genito kujya umutura ngo chance zo kujya umutura nizo bazirinje munonga ako Okay, koko no buryo muhando gwe nkari hamwe no mu ruhago aho mushata kahika yes konka uburwe bwa byo muri nyinenda umuntu gwa nyinenda umunsheke then nke must nekira kugira ata kutahirira umushije hati ivanye unagisiga yarga hakadiro ndijo mukazo uyabugana nabasa kujya umutura cyasisika ati neriye mbibone tamburo ku rugaha muntu kuzandijo chonka ubwiro bwinji ko kushanga ngo umushija abashija bamwe nasa no kuzayo iwo ine infection ahindira atagiresere okukira munonga buja ngo yaza yowe immediately omudakiki 2-3 naza kushesha so ubwiro bwa hatamo umuhanda gwe nkali abushohoze unabwa buryo bukoko bwa butosho butine mani engaliyo ne bufrashing out ebumutagenda shana yaba buri uburwire nka enziku hamwe na bwa bacteria ningo bukoko bwina mani munonga no gushesha nabwe ne gumizame kutahira yes so ico kugituriza kugira ngo yagiye kugihereza handijo almost always umushija bona buyo kubayine ubukoko just umuhando gwe kali chunga yaterana no mucara natego jata kumuhereza yes so ni science eri complex habwa system zezi ezitwashomere zigumire konkana nyina ngo tubanze twetegeze ngo genital system ninga ebicweke bikwatire no kuzara umbacara biri completely separate nibitana na urinary system anomuhando kureta mwenka yes no bukirabe ngo byona biri umwanya gumwe konka biri separate vene bishohoreza hamwasha hayamuhe yes hati tutakashira kumanya obonero nkabiri nyenda nyetegereze nikiba kintwariro bwira buri kwingana ki kushanga ngwe infection eyaberyo mu bicweka byanje byo kuzara kuza kutambuka ekaza umuhanda gwanje ogunkuresta mwenkari nimba amazi nayo bwira buri kwingana cyo bonerenge tambuke zoko so obwiro bwinji nikibanchi ujirira ha obukoko bwa kutahira okubukusha yes hari ubukoko buri very aggressive ningo bwina mani obukufuna erizoba nyencha kare ukaba watangiye kufuna discharge abantu abinje ningira ngo bwiro bakumanya kusinga nenzi kweje kumareka kuletera nkamahira kushesha bakanja ngo mushata atakashwirewe na yakimanyire ngo yakwatse yes na by evening no wakimanyire because no bukoko buri very aggressive obwina mani minji so ubukoko bukumara bukazo mu bucara bukakuletera discharge mpango then nke must abura no shoza discharge nyinji na no mu biro bibiri guro muhandi gwe kandi gujaguta gutahirirwa hatoshanga wakwatwa na urinary tract infection etandije na genital infection konga kandi abantu abakukira kugira ngo etambure ku rugumbu kazi okutaho mu ruhago n'abantu abakwabine immunity hansi ninga bari sexually active ni maza abantu abakuterana regularly Nerundi nke nanko mu wiki ninge mirundi nge birurizo anyway no kubagumu mu kwezi nabwe neri regular because nobody abstaining because opposite nabakwa abstaining those who abstain they are not uniting ngoga kandi baterana then actejo no shanga ngo fluid ninga amiza ganwa gukoko garwo hagashime kwa gari gaza igatashime kwa nigaza umuruhago atoshanga warwara so amana asa no kurwara genital infection amare okwezi aine discharge konka kushesha je konka yazo muterana hato bukoko butoroko ko butahire ngahe mwen chacha no babwabo ne cyabo tambuza ku rugoko kuzangahe okuza umuhanda ubundi yes ati ngenda ndebe ekinkuranya nangumanye noku obubonero obwa genital UTI okubura kutana na UTI ezitwire ntumanye ngeno bwo bonero tubene twatandikira rero buri genero turabaherereke so na hati ni manyango abantu abakutureba hariho umuntu okuba ine UTI ezesha abo kuba nibo bantu bitukusinga yo kuragura konkata kahwire konkata kahwire so wabo ine genital infection ninga oburwire ninga obukoko bwatahirira ibicweka byo kuzara binagambo obukazi nyinenda n'umuno gwayo ensheke hamwe na amahuri obwiro bwingi problem ni pain nono shasho mu ndanto hamwe na discharge shoza mizi gatari gaptosha okay
so ejo ni genital infection njurire ko kwija wagira urinary tract infection utandika kuhuhuta wana ushoboze nkari ko kuza kushoboza guhurira erinko murro hamwe na no kwenda kushesha speed kuba wargayo ukenda ngugaruke kandi waze ukashoza kake Maisa munega gweta wire. Yes. Deno shangano shasha no munda twabuja ngo ruhago no resulta rurwire. Ko kuba oyine byona then no ni bane byegita obone ni byegita. Oyine discharge no shasho mundanto konka no shesha na speed na waza kushesha uhuhuto. Hata hono oyine genital urinary tract infection. In other words, system zona ziri affected. Zirwire. Reka tuzombashije. Ombashija urinary tract infection usually ni umanyiso nibwo munko bombachara. Okay. No shango umuntu ayine kuza kushesha akahuhutwa umbushija ntaretwamo ibyo atakwetegeza kandi ashashana n'umundanto abuja ngo ruhaguriza rurwije. Kwa kuza genital infection twana kugira ngo mbene bo tubakagira actually bit different. Because our system almost nemwe then no shanga ngo obumanyiso bwena ni bushana konka tu inabo kushanga ngo kandi infection no mbashije yarengo ruhago umuhando go kushesheramo ensigo yatahirira ubushija bwabo ninga omagosikuro ife oshanga na bugazimba oshanga yes hata ho neba ya genital infection is serious. Yes. Okay. Konka symptoms inzo zimwe eza genital urinary na za urinary tract infection ombashije nizishana. I get it. Yes. Wana shete ni cherindwa doctor. Yes. Ninchira kugira ngo obumwe binte bimwe. Of course obuliro mwe tubukayirinda 100%. Ninyenda kuzanka UTI ngambe nka UTI mumbachara. Okay? Abachara binji ahabwa kano manyati no murembe ogwahanjire. Abamwe abachara ni bahango naturally. Kandi ushanga kujwara ibintu bibakwasire. Yes. Narajwara munda inemu nikazi ibiri. Tutamuzabayika. Tambayika ikindi. Tunjikocha bagadamu tunjika hoji. So hati ushanga umuntu kabisa temperature zirya higuru munonga. Ziri too much zirya higuru yeze cyane na tutukiro munda. So uko kututuka no bwoko botaterine no mushije. Yego. Ubukoko bwo ineyo niba bwabone cyo kurya bwabona temperature za higuru so uflorishinga bukanya so shanga munda ine discharge every day. So ntugira ngo umanta batakuterana wabotine utari sexually active then usually hygiene okweyonja hamwe no kureka ngo tuwa tutuka munonga then chiyamba munonga akwerinda UTI. Abanta bine akakoka sirimu na shukari it is even more complex kigumire munonga kwerinda UTIs abo kugira ngo amagaraga waniga gatakurwanisa tugine immunity ya kiyahiga. Yes, tugine abasirikare bakacendera then ushanga ngo eshayo naburika kokoko nakakutahirira nikayikani kazara hati kakanya ajani tabanta binja bitukushanga bine shukari first time ati wijo mu doctors case twakuchebe tukashanga shukari ya higu abachara binji nabatagambire cyo kweyagura no kushisha ku. Yes nata kigambire konga bamuzo ati oyine muna no kweyagura no kushisha kuba ay tubole kiri icyo cyumwe kikandenga. So in other words umuntu ine shukari pressure ine shukari ninga akakoka sirimu then ogwari akatezo kahango ko kufuna genital urinary. Konka shika hinaba for example kabaka kokoka sirimu kahina bakora iseje mbazi yabo barheretse tubakurwara baryo mirimo yabo barebekaje. Does it affect them the same? No. Abantu abinja abakuzambazi ogwaka kokoka sirimu akamaro bwire aguruho no shanga ngo immunity yeye na niyo muntu utarwire ni bashana. Yes. Because mbazi neje ebinga kakoko mushagama abasirikare bazara bakoche bashaka kwani bakora. So abo kandi bari mu special category ngo bwire bwo kutugamba abantu abakokasiri mu ntantu mayisa abantu abatakagira hambazi abatakechebize ninga bakugomera kobe. Abo no bakije bakavurwa immunity yabo bakatandika okurwara urinary tract infection. So okwenda kwerinda twatandika na hygiene okusinga munonga ombachara
kurebeka ngu one of course abacarabone banaba ino konke kiturebere kikubateganza munonga hati n'emijwarire na sweating okututuka munonga. Then kutwarugayo twareba hakintu cyo kugira ngu immunity yawe ninga amagaraga gushemeka ni garugwanisa oburwire oshemeka amagaraga gina mani echo kubustinga immunity nanda kuchigamba nzo mbitabo nkabishata konka bariyeje barye micungwa n'emiyembe n'emboga zkwiragura. Yes, na exercise yes yes exercise does that improve immunity in any way? Exercise and the mental state. Umuntu oli stressed ainena kwa depressed akaje immunity. Yes, Umuntu atakora exercise ali obese abona no babine problem with immunity. Yes, so today can to immunity nungi. Then on the other side nchaho jangu one charity koko boyi no muchara ningo ino mushija ni mumanyirana ekinkugeza ogamba no kugira ngo obukoko bwawe bwo ino muhando gwo kushesheramo ningo buchara kandi abachara bo almost buri muchara ino obukoko buturamo konka ni waburi level hansi hati no shanga iwo ino muchara obukoko bwaine ombicho kabibe cyama obumanyirire amagara we kabumanyira gamanyoga kuburwanisa so no basa kutera nawe urugwita kushasha nabusha. Okay. Chonga hati wijo kazawo ndijo kiya ukazabota manyirire omuhekera so hati no rugayo kuro oine obukoko botamanyirire hati buzariro muriwe izire bukija bwazo mu cyaro gwaje amagara gatiga bumanyirire hati nawe shanga yagira infection ejo. So ntukira no kugira ngo one abantu bashemeye kuba faithful oshemeye kugira one partner and if you can't then mbajango kosa condoms. Okay, kwenda ngotakayiha uko ubukoko botamanyirire abo kuba no shanga bwena buryo bukoko bumwe konka ubuni bwa white ubuni bwa red hati wo bwa magaraga manyiro bwa red. So ciyo kumpa white gireta ija ibaletere kizo kandi umukazo mutwarira. Yes. Okay, Now niyenda kwenda no kugamba n'ikintu cya ebinabiro toilet abantu no burango ngo burwiro bwira ha toilet. Nchira kunde mara no kushoborera abantu ngo tarunko mushija okubasa kuza toilet ngo ayoje ayo infection ejo. Apana ikora bahishi tumanyise je tumanye ngo bazizambira. It is very difficult ngo mushaya za toilet ngo iyaho ki infection ngo iyaho infection. No, it is not proper and mwene ninjya unchakiri nkasoro ya nabwo science yacho nimbata kujetegereza maybe abachara ayiba kucha kuya toilet ni toilet sezo kushitamaho kandi nibakira kwechweta candida ekikweyaguza. Okay, so idachikita nenyi mu mutaja aro toilet etari yo kushitamaho doctor hari za squatting. There is squat and sit. Yes, I get you right. So umuntu yarugaho a few minutes ago aija astamaho ashesha ukuyastamaho aina na discharge na tutu. Okay, asigaho that infection then ni ujujirota kujistamaho hati abuja ngo mucyara we ukuyahangirwe ubukoko no basa kutambura ku rwambiri kumutahiro munda no shanga yagira that itching ni very common. Yes, umbashija it is difficult, very difficult shana wangira ngo yayaho nko burwiro bwo kweyagura ombero ninga hamubira handi kongo mahando bwo kushesheramo ubwiro bwinji hatoire tokayaho ubwo bwa UTI. Okay, yes, hati doctor nafire ngo oragurro mu ntogo rero tuhendere. Okay, so kokushanga wagizire genital urinary tract infection eje yitwagambaho no ushemekwa no kora cyo kubanza biona ni effective treatment ubwiro bwinji ubukoko bwa kutahirire no basa kutagici wakora mu bukwemo kutari yo kosa embazi. So wahirwo ukabona a doctor ali qualified akumanya how to use these medicines embazi yito ya butoshere modern then ubwiro bwinji negireta UTI nekira kandi ubwiro bwinji ntango kira aronke zitutambura mu biro bibiri wanashasha hato mu biro bibiri abayagirata abayabireje. So no kufuna effective treatment then tugira ngo wabodi hambazo gumpaha oshemeye kuba no nywamizi minji
ubwiro bwinji amiza gariyo magara nibwo gakwirusanze umbazo mu ruhago gakagushohoza so still wakozo in dehydration gwasa kutakuyamba nko umuntu wakoza akunywa amezi menshi. Lastly is hygiene and abstaining. No manya abstaining egumire cyo wahereruka Dr. Sishinta so kutukushanga umucara ine discharge mwenu twaza kubaho twabahura kitanda kunka mutaterana ku marebero bitano mero mubaze ni wogirota ubanzo kire ubanzo kire then mubone kugaruka umuterana. So that is number 1, but hygiene is important, especially like for women hatiko kuboine mu ejoyiti yaninga discharge ukahirwa utakafunire ubuzibo mu muhando gwo kusheshera mukaje ngo ne genital infection ne discharge no shasho mu ndanto konke nkali yawe tekateganisibwe then tujango yongera ha emirundi yo kuza umukinabiro kunaba and making sure that twayefundikira twakwita ko yefundikira hari nikazi ibiri baika watangwa munda bomba na nempali ya jini so at least allow uchendezo kututuka hamwe na aeration. Actually to recommending a hiring kaba chara kwa dio periods bashimukwa n'abajara skirt na nebitete yes kunga kandi hati no shongu umuzano guhindukire guri opposite okuza umichwe then alwara bikazi buri agita hot baika agita temperature ya jini atushanga hariyo shaga meria haza yo temperatures nutiko kurwara yitiya as a must to watch kora as a must itumwirwa ndatu kutegereza mu biro bibiri bishatu kwenyene because notekwa kwije yes aya kuba ataragwize endware kugira ngo yekere nahenderata nekizi bucanga umunonga charity because tushangire okusinga munongo mbashija natandika kufunda no manya kutukulomusha alemigwe nkari takushobora teka no prostate yes konko mbashija batomi yakashatu nena izi UTI nizirete nkojo umuhando gwo kusheshera mu hata kanda kafunda shanga ine myaka 3 nena nawe nashesha amatondo then tuje mu bachara izi UTI zatambirwe genital urinary tract infection zo zisinje kureta infertility okubura roza because ukokone kuzakuro mu nsheke zikutambuza amahuri buzirwaza zizame enkojo zikombatana katushanga ngo umuntu ine blocked tubes ninjara cyuri burahuri yaraba ahari burahiri yaraba then tugira infertility so nico cyatuma twajigamba habo cyangwa no burwiro buri common kandi ubwiro winje kuba bwaresel damage aba very expensive to treat konka reducing and quality of life yawe mazima toka turo uyino businje ubuzirwe zaro ninga uyine myaka 35 mushesha amatondo uri mu kapira UTI yabitatambirwe ne basa kuretebyo so nabwo nabasa kuremwa kutweka kugira ngo umuhanda gwacendera ubwiro bwinje cyaku blocking no muhanda gwe nkari so kubashemeza twagutereza abandi cintabuza cyo cyubake yes Dr. abantu basibura umbugambo bera kuba time yambaho yes abo baramunonga charity mwe bale abantu batureba twagamba hakinte cya urinary tract infection genital urinary tract infection ninga uburwire ubwo abantu abinje bakweta ubwo ntahirize nibukira kuteganza munonga abantu abakutera nabandi ninga abantu abine immunity ya hansi kushanga amagarago gatine mani kandi twagira ngo treatment wabona treatment nunji ombiro bibiri bishatu no wakizire otyo nokwe twahindura tyo program yetu aha ndwarejo kandi common abantu mutera kugera ibintu nkebyo muzoko bundu mfama mije muhendera mutabire kurunji. Dr. Dickson no wasasra okuruga mu doctor's case umuriro kongeri kandi niwe nabandi cyo butunji charity umuhereza kandi abatusiyo program nabakazire health products abine byo kumyabironje munonga bikushemeza amagara gitu kandi nabishangwa almost everywhere umaduka gakuri hihi umwihanga nangwana washora heru nabo tatina kubuza kazira abo kuberiyo nabo cyo takabasa kumesinga umucishago wabwo kurira amagara go gashashanuka umuntu waza hero tatunjire aka kazire.